Lek, pare sebutan aku si bisa yang kepsal pak aku masuk golongan na keluarga. Tapi lain pole, mun satia par lain baru bena odi apolong dalam saroma. Kabetir rasul pun rasa lebih bekerja, katin pun nak seneng kau orang lain. Ben na tahu. Beri jual mati lukis nyari kipas. Jual ternyata sabun dengan kamar repar Surowati. Ara apa sus? Entah apa kak. Noto pelabog tak bisa kunci. Pas tangan kau udah terlempet. Lo kayu. Enten kak. Kak. Langkah ini kafe kak. Tinggal kau lebih bisa anu tibi. Oh, iyalah. Tina apa aku laku namun kok ya. Sepenting saya bisa tutup dulu. Thank you kak. Bisa tutup lah sus. Bisa kak. Sakit gini. Enten pentenan pon. Kau lah jadi nggak kelu kak? Lewat mat. Engkile. Kama akhirnya ka? Arya entara kada jonna. Dom mawati. Long nolongi ko naman Mansur le. Bo. Boda acara apa mat? Anu kasa, salamatan sa malam. Oh. Ano siapa ngacale pili dalam jeding? Anu le. Susi, para kaulo. Le, pare lang kule. Allah kapuru. Mata kapuru nolong ya lek na jeda bok namat. Tak ibeki munwati le. Ngucak todus. Padahal jak na kaulo nyamanan. Puh, laung kumunwati. Paring cek leke na ate na tinalek na. Mun engkok pakun selak. Apa boleh romana tak ada siapa-siapa. Marah main nak Roma Yesus mun tak ada kanjana kia buat Nadina. Kalangkong le. Iya saya ngak mat kun mai ngak jaga par rajeria. Kadang nang kona setan ria tak ngabes bagus coba na tengka. Daki beda saya bini long nolongi parlo, saya laki aku bay parlo alias pare kapelo. Tapi mon buat na tak kira je. Monsela Hendra lodus tak kira tak lodus Tina terus kok keluh Engkile. Susi, Thank you kak.
engkau ngarep, bak tak usah melek aja jana di marwa. Jura kadang pajit sama to namun suara caca tak kalah ben mikir. Thank you kak, kau udah ngerti. Tinggal kau istirahat ya kan. Iya lah sus. Marah kencing we, paro ben si Roma. Boh, elah, mai paro-paro apa? Mau nih beli marah baju di satu kia lah cu. Iya lah suki yang kok si melia malolo we. Mau pikir sengkok kalah kaca cana buat. Nah, pabulo napa tak tu bagus tak lemper. Bila napa kabeng kowe kencik ku nak ngecek. Takar buru tok gendeng siaga buru ngaper je dah. Iya cok, Mbak. Nah, tak cabut sakale, papolong berbinian nama lolo. Dia tak kira ngaper. Mas ke orang ngelakuin kosot membini nah. Tak kira kenceng saya kalau aranan jok. Terus, burung marah kencing nak. Lanjut, mun perak kencing, mun bajere nah, lanjut. Bajere. Iya teh, namun tak buat ke. Do, aku mi ongku ka kun sati tak kira tak aku mbi. Positif pakun. Apa naralik si aku mbi? Kedeng ayo. Kedeng cakna, dumun kedeng positif dia masalah berio. Boy coba napa aku mbi tiada tahu apa dia. Tahu nang kok kunca benar ibu nang ngulup kedeng bola nak. Beda apa Raria? Catora mata Pak Kabi kumbe. Masya Allah, Arya boleh tangiding kabar. Kabar apa? Madruki ngapolong ipara. Boh. Terus kan nyaman tak pakai sepe. Arya boleh orang. Ada kentak risiko juga nang ngapolong ipar. Wak satia tenget eti namun wati. Apa tak saja lorgo. Ben-ben tahu, engkau puru lebat, Madruki keluar dari dalam. Abis sakit sosol mau nepara langsung ke jeding. Elu leh. Coklah juga pikir coba. Tak nanto siapa sebab napa ada ben kanyatan songkuna. Pak tepak gelungan madu pak caca. Cik korang tepak berem maka. Cik Madruki sambil atanya, sakit kian yelek. Enten kak pendenan. Mari jadi terus ke jeding. Tak nyaman mun marajer ya. Baru main tarana pewe. Elu cok lah sebentar ben saromban. Engko ben-ben tandi hak kangku ngatase. Saya lebih pantas wati tibi. Doki karewa matuan terus saya sangka kaki lopot. Ba namun tahu mata pak sepeda mata muka bengkel bimal. Enjak lurus so. Mata angkoran di keahlian marabok na. Abengkele muka cabang ima dima. Tahu ya tuh. Cek kadang lah karya kekuatan, malah abah tak kenceng ganggu yang manfaatake. Bodoh orang kemampuan pas-pasan, tapi binarang yang dilema gunake, bahkan lebih dari saya sangka. Iya, ja contohnya manusia Thomas marabok na. Marabok na tuh. Wah, munku kancut lakar dari perakitan, na tandi bakat apa-apa mal. Ngariya lah bodona. Cuk saya ngangku andi keahlian dalam situng bidang. Kembangkan musuh kok men. Iya, berarti buat najar lambak korang tuh. Orang apa mal? Mau ngacor. Halo? Chat, kau nih yang kok ya Eman Mansur? Nelfon Kak Madruki nama lagi lihat tayang Kak Sakali. Gimana nak Buk? Ini ke sepeda soalnya tepak. Abit ya Chat. Abit gak man? Ya, paling sejam lagi ya. Paling sejam lagi Buk. Berapa? Ya tina lah Chat yang tosa. Mau lamare denak lah su. Oh, gini Buk.
Wah, nggak pocet. Are tadi bakat khusus, tapi tak kurang ngajar. Ngojek. Makanya buat aja kurang ngajar. Di nambu mal. Cuk ulang-ulang, mata nyaman kidingan nak. Hina beli satu malam sekali buat nak bering madruki mata patemu di belian dana. Apa je lah lakon lama rekapi. Iya serong nolong ai banyak semole. Punten man, cik kun ngunena sarenan. Bedet tas pon, keng tak engak gela. Soalnya deki malam cek pun ki olah cecen. Lakuna ki nyate ya cek pun nang dapur. Iya benne. Alek na buat na bolan tak kabur dana. Ongku na kabur dana tak masalah jo. Pon tinggal man. Hale tak masalah tani tina kau dah. Boleh mek sengka menurut kanja. Bali ala bana sengkati, katem pengadepi risiko na fitnah raja. Maksud tampian man? Ngak reyati. Saporana sebelum nang bapak. Engkau tak nganggep coba salah setong diri si kedua. Yang antara nalek nambok naben madruk kita ngkonakan. Alek nambok naria bebinek sila cukup tibosa. Eti na kadua adban madruki bisa madeteng fitnah bencobaan. Si abasan na enteng tapi sanya tanah raja. Naudzubillah, ocak kasar rasa umpama satia si kadua nyulpuk rasa setak ngetek di lung Athena. Amar kesaling apolong, apa boleh iti namun bokna. Maka si paling ngancor pakun bokna sa tari tanan. Paham bokna kan maksud tuh? Engki man. Engkau bening coba nabi. Bak na pacet manto ponakan. Tapi yang kep anak tibi benku. Engkau aca-aca ngak ria ada sar ketentuan ben pangang keba abok. Ka angkui tak teronak foto rosakan rumah tanggana. Ya tinang kok kabu dia gelu mek bede-bede ket sita ranta. Ojek kau tak ada tengah boleh kangko. Mak terakhir mun anak. Engki man. Iya saya ngak mat kun mai ngak jaga epar raja dia kadang nang kona setan dia tak ngabes bagus coba na tengka daki beda saya bini long nolongi parlo saya laki aku bay parlo alias epar kapelo. Kak, Iya, Sus. oleh kalau tujuh tiang nampian. Iyalah. Kak, Iya. saporana kalau lancang tanya. Anapa ampen katon cek sengkana sapena caca ben kaula. Sebelum kaula kanja, kira kaula ampen bakal berenca pada ben kakak tibi. Tapi nyatana punten, ampen pada na orang salah tengka. Sayang ke kaula tibi ke ampian tambah are tambah sengka. Sapurana ya, Sus. Engkau tak maksud aku boya bak naseng kamar jeri ya kasengko. Sanya tanang kok terus berencak aga bak. Terus caca tak kalah ben rasa sengka. Ota bersalah tengka ya dan bak.
Tapi engkau takut. Takut apa, Kak? Engkau takut Andi rasa kah beuna? Mak bisa, Kak. Tak mungkin mun soal kenikah. Kalau nikah perampian. Tak ada tak mungkin mun ka manusia sus. Sing kok ben bek na cipta aki kala ben ate segempang alik balik saben bekto. Ben engkau ngutara akhiria. Andi alasan tibi seesem pendelem ate. Bahkan wati bayi tak tahu. Nampak alasan kenikah, Kak? Tina bek na tak perlu tahu. Si penting bek na paham. Alasan sing kok masengka sampai satia ka bek na. Tak ada lain kun aja ke tengka. Kak, soalnya tanah kalau tambah are tambah tak pernah kan Jo. Bani soal kenangan atau berkabadoan ya romanika. Tapi kalau tak nyaman kampian saya nggak kenikah. Tambah cacan lek marwa sekaton apikir syubak lah kaula. Kaula ngalengsang. Samangken kaula ngarep paling enten ampian bisa terus terang abri alasan. Kaangkuina beri rasa tak nyaman saya karsa kaula. Pangapora, Lek. Ti, ambu kelu ti. Dari dim mabuk nati. Cak nolong ibu na. Engkile, ani kang ngonena salenan cecer. Buk na yakin kun ngonen asalenan. Engkile, anapa? Ti, saungku na benih salinan na bek na si Cecep. Tapi masalah rumah tangga na bek na si kutu ipa tepak. Maksudnya sampean nom? Ti, engkau benerok norok engkau kuniser kabut na. Bek na cem-cem geluk tiba bini. Dari saking cem-cem ben polos sabot na. Bek na sampai pasrah atina laki na ben alek na. Anapa keng Dik? Kan bani orang lain. Justru jadi ya ti. Mon epong tempeng bangun etina aben orang lain. Mon pacet ben andi atelek ke madruki ben bebini. Orang lain lebih pantas. Ben secara hukum bisa etersaki kacelen nikah. Alek nambok naria bebini sila cukup tibosa. Etina kadua ben madruki bisa maduteng fitnah ben cobaan. Si abasan na enteng tapi sanya tanah raja. Naudzubillah, ocak kasar rasa umpama satia si kadua nyulpuk rasa sitak ngetek dalam Athena. Amar kesaling Apollo, apa boleh itu namun bokna. Maka si paling ngancur pakun bokna sa tari tanan. Nyata anak kalau tak aku paham saya maksud nom. Tapi sampean sarang lik marwah, acorak nuduh saya tak fokus ke alek ben kak madruki. Sapurana kalau tak bisa bertajam. Iya jadi ya cak nabe nati. Engkau benom maci nari aniser. Mas kebek nakun saka terta tangko. Engkau ajalah sakia secara rinci tak mungkin bek napar taja. Lah penting kau benom maci nala abri kemporan. Ayo Cet. Sus, engkau minta tolong yo. Cek sampai empu tahu cari taria. Engkau kaboter bisa nyaki Athena. Awal akabin ben empuke, engkau kunta temu bok na salera pun bektorwa. Ben bok na tak banyak akompol amar kemangkat kalakuanna. Pikiran nangkok jauh tak engak satia. Tapi sajek ke bok na dateng de enak. Engkau ngabes salera na bok na lah cukup cek tiba sana. Jujur, ate engkau tak kerja. Bok na cek mirip peben bini nangkok sila tada umur 10 tahun sita pongko. Mun bok na atanya engkau kita bisa lupa. Injo engkau lupa. Ben engkau milih jalan nikah musuh buka bok na. Sejelas engkau lamari musuh masalah bok nangkok. Tapi engkau lalaki. Malarat ngampet karena teka ate saben nangale bebini sekaton tak anyar repa ngabosa.
Apa boleh persis ben orang saya pernah teti esena ate. Engkau tak bisa lecek. Ate si biasa bakun teti senang. Jadi ya saya maksud engkau tako. Tako akhir rasa senang si bodo dalam ate nangkok sajen tak bisa pendem. Lantaran saben area bolong saroma. Sedeng engkau bonbok naria epar. Secek sengana bodo karetek senang antara nasengkok bonbokna. Wajib epa musnah. Kak, kau le sapora. Tak maksud kau le akabai ampian engak ke almarhumah. Samangken kau le pun paham atas sakapianna. Tinggal kak, kau le bakal nora usaha ke angku nyingla dari kakak bateran ambia. Ben sejelas kau le tibik pada tako. Perkara setek kata roh bakal katetian. Tak masuk raja nafit namun kau le sajen abid bede kanja. Kau le terang ngabasa empuk odik napu ngaban ampian saumora. Susi. Susi, lah buat nak langsung mulai satia. Tina karang pepole deki bilang buka mulai. Pon kak, lebih cepat lebih bagus kalau nyingla dari kanja. Iya, engkau ngerti. Tapi mun pas buat nanjing lah satia kia, empuk ke pakunta kerja deki. Kak, menumpuk sampai Paleman, kau le yakin pakun ngosok kak kau le? Tambah lo ya, Chat? Pun terus aku lah. Kalang konggi. Iya, iya. Marah dah sus, apa masuk pole je dia. Ternyata bener ya, apa sih kok orang-orang kangkok? Kau mana ngare kangkok kak? Nak ya? Ada tibi si Sabitri air abad tengkok. Satya nyocong kok dari Budi. Lek, buat salah sangka. Patenang dulu, boleh ke emosi. Tenang, buat nyolong kok tenang. Salah na buat nanya ke atenang kok ben bentar lagi kok kadua pilihan. Antara alek ben laki. Cukup sus. Nyingla buat dari nak satek ya. Kok tak terong apa seru bana-bana boleh. Ya bung, kok sabar lah kamu buat nak kerja. Arya alasan nangko. Arapan kok tak patengi kisah pen kapercayaan nabok na soal ali epar. Engkau terus jaga perasaan nabok na dari fitnah ben sake ate. Satya lah katetian ongku. Bok na takakan ka fitnah. Tali taretan lah pecah. Keng se paling kaiman engkau dari tengka nabok na sa abitria. Bok na nyangka tak kalabon mas teaki ka ale bon kalake na tibi. Bener apa njok na. Satya engkau bengalah sumpah. Demi Allah, engkau tak ngalakuni perkara sini benih ben Susi. Terus melakar benar tak macam apa benar mak dua nih kamar. Kak, kau le sapora. Tak maksud kau le akabai ampian engak ke almarhumah. Samangken kau le pun paham atas sakapianna. Tinggal kak, kau le bakal nora usaha ke angku nyingla dari kakak bateran ambia. Ben sejelas kau le tibik pada tako.
perkara setek kata ropa kal kata tian. Tak masuk raja na fitnah mun kau le sajen abid bede kanja. Kau le terang ngabasa empuk odik na pu ngaban ampian saumora. Bek na oleh tak percaya ka sengko. Tapi sanjekna, bek na tahu sakrala orang ngasompang ibu asmana Allah. Mun sengko lecek, maka sengko bakal nanggung sakabin na saumora di. Keng separlo bek na tahu. Kun satia kesempatan na bek na nahan susi. Abali ya, kau minta sapora ka bana. Engkau tagakan ke amarah ben fitnah. Iya puk, kok sapora kia kabok na. Kalau benda dengan kau, buat na ben kak matruki tiap hari masalah ria. Tapi engkau tak bisa abali puk. Engkau pacut mulia sebelum patetian ria. Engkau sadar. Badan engkau yang tarana buat na ben kak matruki sanyatana tak bagus. Ancaman fitnah bisa datang bila boy. Anjak lek, engkau saya salah. Engkau saya tak bisa sabar ngadepi keadaan. Ben engkau saya kapuru melihat cacana orang. Teti mayu abali. Mulai sesuai rencana bila bak na abali kakalakuan na. Puk, sampai bila boy buat na pakuntang empuk. Taretan saya tak bakal bodoh pamutus dor. Tapi mon kapotosan engkau mulai. Jadilah teti prinsip. Bana tak usah kau bater. Engkau pakun ntar kabak na budiara. Lajak ke ale amen kakak. Tapi mun kangku ya polong. Satu yang kau sadar lah bani bektona. Bak na lah adik keluarga. Ben engkau terang ngabasa bak na bunga musok amat ruki. Kalau ben arapkan tak ada masalah setetia pangusai. Engkau mulia.